Siyahlangana njalo balaleli lababukeli siyalamukela ngalolu suku lwanamhla olumangalisayo uThixo aseboleke lona lapho singena khona esifundweni sethu isifundo sesikolo sesabatha esabadala sikhangela isifundo sesikhombisa lapho siyabe sifunda khona ngokukhonza emfundweni njengamaviki wonke ngilabafundisi bazalibingelela balamukele abafundisi esiza ngena sonke kulesi sifundo mina igama ngumfundisi Ivan Siziba ngizacela abafundisi libingelele lamukele abalaleli lababukeli abasendaweni ezitshiyeneyo. Salibonani babukeli labalaleli endaweni ezitshiyeneyo siyamukelana njalo kulesi sifundo kulona leli viki igama ngumfundisi uSitsha. Salibonani bathandekayo ngegama lika Jesu sithanda ukulamukela esifundweni umfundisi uInnocent Pepe. Salibonani balaleli lababukeli siyabonga ukuhlanganiswa inkosi kulesi sifundo igama ngumfundisi uMila Dube kasicimezeni isikhulele. Baba wethu osezulwini siyabonga ekudeni kweviki ukusigcina sisuka kwesinye isifundo siya kwesinye sifundela ukuguquka sisiba ngabaKristu apheleleyo singconozeke ngomoya engcwele. Sikunxusa ukuba ungene lesi sifundo ukhulume lathi ngamunye wethu sikhona apha sikhona emazweni lakuleli lizwe ngulo ekugcineni sicela ubuKristu ophelele ngoJesu siyabonga siyakhuleka amen. Amen. Siyabonga abafundisi singena kusona isifundo ukukhonza emfundweni. Ukukhonza yisihloko esiqhakatheke kakhulu kumbe into eqhakatheke kakhulu. Isifundo esizasifunda namhla lesi sisikhangeleyo siletha umcijo kumbe siletha umqondo oqhakathekileyo okumangalisayo ukuthi thina njengabantu Bebe Dube loSitsha sadalelwa ukukhonza. Singakhangela phose umhlaba wonke, singakhangela izigaba zonke, singakhangela abantu phose bonke endaweni ezitshiyeneyo abakholwayo bayakholwa ukuthi uNkulunkulu kufanele kanjani akhonzwe. Kodwa ukuthi ukhonzwa njani, ngayiphi indlela, ngaphi, nini, njani, yikho lapho ngathi abantu bayehlukana khona. Sizakhangela ke ukukhonza emfundweni. Mfundisi Bebe ingxenye singakangeni esifundweni ungasinceda ngokusifundela indinyana yokwaziwa ngekhanda esithola kuncwadi yokuqala yeziChronicle imilando ngo-16 ivesi nyeleka 29. Sizacela mfundisi usincede ngayo. Siyabonga. Ithi yona inikeni inkosi udumo lwebizo layo. Lethani umnikelo lize phambi kwenkosi. Ikhonzeni inkosi ebuhleni bobungcwele. Siyabonga. Mfundisi Sitsha utholani kulindinyana yokwaziwa ngekhanda? Siyabonga mfundisi engikutholayo kule indinyana yokwaziwa ngekhanda ukuthi kokuqala ukunanzelela ukuthi uNkulunkulu nguye okumele kubana akhonzwe, nguye okumele kubana anikwe udumo. Ngesikhathi esifananayo sinanzelela ukuthi uNkulunkulu phela akakhonzwa zinyamazana lanxa zilendlela yokumkhonza, kodwa uNkulunkulu ukhangelele ukuthi abantu babe yibo abamkhonzayo. Sinanzelela indlela vele uNkulunkulu avele wadala ngayo umuntu. Okokuqala uNkulunkulu udale umuntu wasebeka kuye ingqondo yokukhonza. Yikho ubona abantu balendlela yokuthi loba uyafuna ukukhonza uNkulunkulu ophilayo kumbe kafuna ufuna ukukhonza, kodwa kule ngqondo naleyana ukuthi umuntu kusala kusithi ukuthi kumele ukuthi akhonze olunye ulutho. Okusho ukuthi kuyimvelo yomuntu kumbe kusemvelweni yomuntu ukukhonza. Lanxa abantu ngenxa yesono basuka ekukhonzeni uNkulunkulu, abaningi bakhonza ezinye izinto, bakhonza izithombe lakho konke. Kodwa khona ukhani ukuthi kule ngqondo yokukhonza emuntwini kutshengisa ukuthi uNkulunkulu udale umuntu wamenza waba ngumuntu ole ngqondo yes lendlela lemvelo yokukhonza. Siyabonga mfundisi Dube. Kanti ukukhonza kuyini vele? Kujona ukukhonza. Siyabonga mfundisi. Ukukhonza kuyikulalela uNkulunkulu usenza lokho akujongileyo, ngoba nxa umuntu esithi efika ngikhaya ethi ngiyakhonza uthi ukuthi nxa ngifika lapha ngikhaya ngifika ngigobela okwakhona apho ngekhaya. So uNkulunkulu esidala usichiyela imfundo yokubana yena ungubani, kumele sikhonze nje. So ukukhonza yikungihlonipha lokumlalela lokwenza lokho akutsho. Angazi mfundisi Bebe kuyenzakala yini
ukuthi abantu bakhonze okungayisiko kumbe ongasuye njalo futhi kungenzakala yini ukuthi bakhonze okuqondileyo ngendlela engasiyo yini? Kunjalo yikho lapho kulomahluko khona wokukhonza ngoba nxa ukhangele indaba eyabo Daniel nginganika isibonelo eka Daniel chapter 3 eyabo Meshach loShadrach loAbednego kwathiwa kabakhonze abantu bonke isithombe lesana esenziwa nguNebukadnezar okuyikukhonza isithombe umbukhonza uNebukadnezar kodwa ke bala ngoba babekubona ukuthi basebekhonza into engayisiyo babekhonza into engayisiyo. Now ungaze kubaningi abantu ke lamhlanje asebekhonza izinto ezingayisizo sesikhonza abantu lezinto sidlule lapho size sikhonze izinto njengokuthi sikhonze abanye bakhonza imfundo abanye bakhonza imali yona lana into yabufaka inhliziyo yakho kuyo ukuthi umuntu nxa uthwakhetha ukuthi ukhetha ukwenzani kathesi ukhetha ukuya echurch kumbe ukhetha ukuya kwenza ibusiness yakho kulomuntu ofunayo ofune enye into ngale ufanele uyemthengisela kathesi uyachicha ugijima uyethengisa into yakho uyemnika imali uyithatha imali kumbe uthini so uyakukhonze imali abanye bakhonza imfanekiso nalesibona kuma television lama actors abanye bakhonza ama wrestlers abanye bakhonza inhliziyo yakho ikhona pha ngeke ubasuse so ukukhonza abantu banesukhonza izinto ezingayisizo. Number 2 banesukhonza uNkulunkulu yando kodwa bamkhonze ngendlela engayisiyo. For instance isibonelo uNkulunkulu athi nxa lingikhonza lethani iminikelo njengevesi le imemory verse ithi wozani kuye ngeminikelo ukuthembeka bona bahambe balamnikelo kumbe athina lingikhonze ngosuku olungaka bona bakhonze olunye usuku layo imistake efanayo ekukhonzeni. Siyabonga Mfundisi phose wonke umuntu ophilayo kulento ayikhonzayo phose sonke kukhona okuthile sinjani esikukhonzayo kade okwenza ukuthi abantu bakhonze khona abakukhonzayo kuyini kudonzi kubangelwa kuyini ukuthi abantu bakhonze zonke izinto abazikhonza uBhebhe lapho sechila ukuthi abanye ngabangikhonza lokho abanye imali abanye kuyini okwenza ukuthi abantu bakhonze khona abakukhonzayo? Right, mbonani ngombuzo oqhakathekileyo umfundisi uBhebhe uzamile ukuthi awuphendule kodwa ke mina ngawuphendula ngisithi njengoba sisitsho ukuthi abantu bakhonza izinto ezitshiyeneyo ngezizathu ezithize esinye isizathu kungaba yikungazi ungananzelela nxa ufunda ngendaba kaPaul efike Athens iBhayibheli lithi ufica bekhonza kodwa babekhonza uNkulunkulu laba ngamaziyo to the unknown God angithi ufica ule inscription enjalo so nanzela ke ukuthi ekukhonzeni abantu bangaba zealous bangaba lomfutho bakwenze sibili ngomfutho omkhulu kodwa besenza into engayisiyo ngesikhathi esifananayo ukukhonza njengoba sitsho kuza ngendlela eziningi futhi singakuchasisa ngendlela ezitshiyeneyo komunye umuntu ukukhonza ikuthatha iBhayibheli aye church kumbe aye kusakhiwo esithize lapha afika athi uyakhonza khona kube kanti ke nxa sikhuluma ngokukhonza ku context yesifundo esikiso namhlanje sinanzela ukuthi ziningi izinto abantu abazikhonzayo bengananzeleli njengomfundisi uBhebhe eshilo laphana umuntu angayikhonza imali yakhe ehluleke ukukhonza uNkulunkulu omphi imali yakhona imali bisiba yisithixo kuye omnye angakhonza unkosikazi wakhe angathi hayi namhla kuyiwandawo lapha la nxa uNkulunkulu ethi kumele kuyiwe echurch ngoba unkosikazi ukhulumile kawusayiwandawo so ikukhonza khona okukhana omnye angakhonza abantu abakhe ngendlela ezitshiyeneyo so singathi thina izithixo ziningi abantu abazikhonzayo kodwa asidinga ukuthi sinanzele ukuthi uNkulunkulu yedwa nguyomela ukuthi akhonzwe. Indaba enzima siyileyo ethinta ukujula ukukholwa kwethu Dube ukuthi ungakhangela emuva ngathi uNkulunkulu uthe ekhonza edala umuntu ekuqaliseni umuntu uThixo umdale ukubana akhonze yena uNkulunkulu yena yedwa kuphela nguye yedwa kufanele kanjani akhonze kodwa singakhangela laba abantu abaningi abadlulileyo ngemva kwethu sizananzela ukuthi isibonele linqe singathatha amaGibhide bebekhonza into eziningi bayekhonza izinyamazana ezithile bakhonze lokho lalokho yana
ingxenye ensukwini zanamuhla kungenzakala ukuthi abantu abasakhonza izinto lezi abantu labana bemuva kade benjani bezikhonza kodwa njengoba usitshelo lo bhebhe bechilo abantu bangabe sebekhonza lokho kunye kuyizinto kungenzakala yini Dube ukuthi sibe sengozini yokukhonza izithixo singananzelele la nxa sisithi siphakathi kwendlu kaNkulunkulu siyakhonza kuyenzakala mfundisi khona khana ekungeniseni isifundo bakulo Jeremiya ngo7 verse ngo4 lapha othena abantu basebenzise imikhuba yazi yagcina sisi bathungamele ukukhonzeni bechiya uThixo lathi kungenzakala singamaKristu njalo umuntu asebenzise okunye kuyizinto kucine kuvala ukugqoka uyakukhonza umuntu aphuza ukuye enkonzweni ngoba ulokho ejinja izigqoketile yipsipi so inkonzo siyikuthi ngifuna ukuba ngidlula abanye kugqokeni ngitsho lokukhethelwa umsebenzi unga elder ubangubani umuntu akukhonze azalwe ukuthi angaphumi kukho so umlimi uthena nxa sisiyakhonza ukukhonza kuthiwa inkolo engala kuzimisela kuNkulunkulu ayisonkonzo kamlimi so inkonzo ithi ukuthi ngisiye enkonzweni ngikwazi ukuthi uNkulunkulu nguyophambi kwami nguyokuqala nguye ngimenzelayo kumele lokho akutsho ngikwenze kungenzakala ukuthi singakhonza ezinye izinto ngokungananzeli ngokuthatha into iqhakatheke ukudlula lo esimlanda kuyamkhonza pho-ke imfundo idlala kumbe ile ndawo baneqhathekile bhebhe ekusincediseni ukuba sikhonze onguye okufanele akhonzwe imfundo izinto izihlakalo ezenzakala kithi kumbulwazi esilutholayo lento ezinjalo so uzathola ukuthi ke nxa abantu bethola ulwazi olokuthi le into iqhakathekile le avela ubamba ukuthi lokhu kuqhakathekile uyakubamba zayo kufana yiko le ndodo okuthiwa nguJohn Mbithi le ebhala ngama-Afrika amasiko abantu abamnyama uthena abantu abamnyama bathanda ukukholwa kakhulu ukuthi they are notoriously religious besitsho ukuthi inkolo yabo lempilo kunjani kuba into yinye abekwehlukanisa and konke bekufanele kube njalo then imfundiso leyana wabuyithola enkolweni yiko silesihloko namhla esikhuluma ukuthi abantu fanele bafundise abantwana kulesi sizulwana kusiya kulesiyana uMahubo 78 ukufundisa khona kyana ukuthi into le beyibambeni lihambelayo lipha abantwana bakhe then kuyaba lolonga abantu labana ukuthi enhlizweni zabo bakubona uqhakatheka kwaNkulunkulu la nxa ama curriculum wonke esenziwa lama subject efundiswa wonke aveze ukuthi uNkulunkulu mkhulu nguye owadala izinto zonke esizistadayo esizifundayo and nguye ofanele simkhonze singakhonzi izifundo singakhonzi ababalisi amafilosofa laphuma lakho singakhonzi ilokhuzeni injongo zakhona ama-goals lama-aims esiwafakileyo awe education no asikhonzeni nalo umuntu yena lo nguye owadala izinto zonke lezi siyabonga sinananzela futhi mfunde sitsha ukuthi nxa sikhangele esifundweni lapha emuva ngale kumbe ngiqathanisela khathesi siyabhala phansi kumbe eminyakeni ledlulileyo eminingi edlulileyo kuze uzofika khathesi kutholakala indlela yokugcinakala kwezifundo kumbe yokugcinakala kwamabala oyubhala ezingwalweni kodwa emuva ngale sananzela ukuthi bekusuka kusezukulwane kusiya kusezukulwane nxa sisiyafika encwadini yamahubo sizananzela ukuthi incwadi yamahubo kuTestament elidala ibilomsebenzi omkhulu kakhulu kanti ihubo beliqhakatheke okunganani mfundisi empilweni kumbe ekukhonzeni lekufundiseni lekukhuliseni abantwana boIsrayeli siyabonga mfundisi nxa sikhuluma ngehubo sikhuluma ngezingoma ingoma ke sananzela ukuthi ziza ngendlela ezehlukeneyo omunye umuntu uyabhala ipoem ibisicina isiyingoma angithi soke uqhakathekile ukuthi sikuzwisise ukuthi ingoma zilendonsela enkulu ekulondolozeni izifundo ezithize kumele ukuthi zifinyelele abantu ezifundweni ezidluleyo sike sakhuluma ukuthi laba abantu esithi ngama-politicians balendlela yokugcizelela ngengoma lokho abafisa ukuthi abantu bakuzwise bakubambe nxa kulento edumile njengalezi insuku kule ndaba yecorona kule kuyingoma lokho kwecorona lokho okudumileyo lokho so
khonokhana la nxa umuntu esekhaya lalela radio ekuzwa ukhala khonokhana wengoma kulendlela afunda ngayo so nxa sikhangela izingoma uNkulunkulu wazisebenzisa ke sebenzisa ababhali abathize abanjengabo Davida lawo bonke ukuzama ukuthi agcizelele umthetho wakhe lomlayo wakhe ebantwini kwenza ukuthi bangawukhohlwa ngoba ingoma kakulula ukuyikhohlwa nxa umuntu angavela ifunda ibambe kulula ukuthi akukhumbule khonokhana okusengomeni. Indikimba Emfundisi Dube yamahubo singathi itheme ngesikhiwa ikhangele kakhulu ukuthi umuntu uphakathi kohlupho njalo uNkulunkulu nguye futhi onjani ohlenga umuntu phakathi kohlupho lololo. Sizananzela ukuthi uhalilo lololo luyagijima kususela kuhubo lokuqala kuze kuyefika ehubeni lokugcina. Sinanzela ukuthi amahubo lawa ayaveza inkambo yabantu. Kule hubo esiliphiwe lapha u78 lo usincedisa njani ikakhulu nxa sikhangele ezemfundo ekukhuliseni abantwana lekondleni abantwana ikakhulu kwezemfundo ngendlela okufanele sibakhulise ngayo. Kundikimba mbe injongo kuthiwa ukugcinwa komthetho okuyingxenye yokukhonza ukhombela kuThixo. Ungaya kwaIsrael kathesi amaJuda umntwana sisemncane uyahamba etempelini bayefunda ukubamba amavesi ngekhanda. Okuyinto lokhana bayakwenza iBhayibheli lonke lihlabele. Lanxa sesiya kuzikolo lezi ezomhlaba esefunda esithi secular education kuvele isiChrist uNkulunkulu abufundileyo emabhuku lana kaMosi ulawo semazi uNkulunkulu ukuthi ngubani kakumtshintshi. So imfundo komele siyisengele njengamaKristu sisemakhaya lanxa umntwana sesiya ezikolo ezithile kodwa kasuke nikiwe imfundo yesiKristu ubona uNkulunkulu nguye wadalayo. uNkulunkulu ngumdali akufunda ukuthi kulobungcwele bukaThixo kumele sihambe silabo sise ezikolo semsebenzini kulokuhlonipha abazali kulokuziphatha kuhle khonokhana umlimi uthi kusengelwe ebantwaneni bakhule belakho yimfundo umlimi ayikhangeleleyo bandlendana. Angazi Pepe ungalikhangela kuhle ihubo leli elika 78 leli ingathi liyalanda indlela uNkulunkulu asebenze ngayo labantwana bakwaIsrayeli kusukela emuva libe selilethe isixwayiso ukuthi laba abakhulayo lezizukulwane ezizayo zingenzi lokho kade kusenziwa. Kuyini okujonga ukuthi kufundwe khona lijonga ukufundisana kakhulu. Siyakunanzelela khona phana ukuthi uNkulunkulu wayelesivumelwano labantwana bakwaIsrayeli. Isivumelwano lesana saze safakela ibhokisi othiwa libhokisi lomchokocho. Isichokocho ilokuzeni umchokocho wesivumelwano kulama 10 commandments kumbe imithetho elithumi phakathi. So imithetho yona leyana iqhathe kakhulu imfundo emangalisayo naleya. Ukuthi abantu yikho sengathi nxa usiya ku Revelation 14 verse 12 uthi abantu kababele ukukholwa uNkulunkulu bagcine lemithetho kabani kaJesu. So abantu bakwaIsrayeli babe sephula isivumelwano lesi okutsho umfundisi siba indaba zonke lezi laphana lephula isivumelwano laphana lephula uNkulunkulu walizwela laphana lephula walidlulisa kuphela linjalo kodwa ake lifundisa abantwana ukuthi kabalalela uNkulunkulu abasoze bangene phakathi kwenhlupho leziyana abanye bachiswa ngumlilo abanye bafela enkangala abanye bathini kwafika isifo saba ngenxa ukuthi babengalalela kade sofayela ukuthi ke abantwana zizukulwane ezizayo bambani ukukholwa kuJesu libambe imithetho kaNkulunkulu leya. Nxa usesikolo kwamba isikolo singahamba ngendlela yeBhayibheli le family inkhaya ilandele nje intando kaNkulunkulu asikubeke ngaleyo ndlela intando kaNkulunkulu igoqela imithetho yakhe lokunye. Nxa singafaka konkana kube yisisekelo swemfundo yethu ikhanyiselwe intando kaNkulunkulu kumbe ikhanyiselwe liBhayibheli ama-curriculum wonke iyona i-curriculum esilayo ama-subject wonke konke sikufundisa kukhanyiswe kwampana ama-methods ethu akhanyiswe i-atmosphere yonke yesikolo lethoni yakhona ikhanyiswe liBhayibheli abantu belandela imithetho kaNkulunkulu then uzabona ukuthi abantwana baza kuba ngcono kusiya phambili. Ingozi ekhona ukuthi vele ante kugcineni uhlupho luzaba khona kuzaba ukukhonza vele last test yabe ngokukhonza likhonza abanye. So nxa abantu belesiseko lesana imfundo then izancedisa ukuthi abantu basindiswe ngoba imfundo fanele letha abantu ekusindisweni ukuthi abantu basindiswe kodwa nxa ilahleka
ingalandeli uNkulunkulu njengabantu bakwaIsrayeli abantu bazalahleka basoze basindiswe. Ngilomqondo omunye la. Yebo mfundisi. Ibalethu mahubo lapha ngesiyebheri kuthiwa khona izingoma zokudumisa. Kambe ayisiqiniso yini ukuthi ingoma esizihlabelayo kumele zitshengise ukuthi sikhonza uThixo. Ngoba ngingahlabela ingoma ehaya isitha sikaNkulunkulu kambe ngikhonza sona yini. Kuqakathekile ukuthi kufundiswe emulini, kufundiswe ezikolo zethu, kufundiswe umuntu ukuthi haya umlimi indlela yokumkhonza nxa uhlabelela kakhulu. Mfundisi Sija, uJesu babe sebedlule eSamaria. Angithi ayikhumbula indaba leyana etholakala encwadini kaJohane 4 siqalisela kuvesi ngo7 siya ku26. Abafundi bamchiye esemthonjeni laphana. Bona bahambe bayidinga ukudla edolobheni. Umama lo abe sebuya emini libalele. Ingxenye besiyathi wabuya ngo12 lanxa iBhayibheli lingatsho ukuthi wabuya isikhathi bani kodwa yedwa wabuya emini linjani libalele. Ibisiqalisa ingxoxo ngiphamanzi zokunatha asoze siyilandise njengoba injalo. Ngiphamanzi zokunatha uzawukhangana amanzi ngabe uyazi ukuthi ngubani ofuna amanzi. Ila ingxoxo phakathi kwaJesu lo mama lo iqhubeke ingaphi. Ekucineni sihlangana uJesu abe sesithi kumama lo hambe buya lo baba ohlala laye. Iliyazi indaba abafundisi ngiyayisamarize. Hambe buya lana. Umama athini? Hayi akakho. UJesu ahlamtshela ukuthi awuqinisile. Umama lo abesebaleka agweme sitsha ukuxoxa ngama relationships akhe akudala ehlulekileyo. Angene phakathi ahlathi phela obaba babekhonza entabeni nale. Ahlaqalisa ukungenisa isifundo sokukhonza. uJesu angazange kanjani asiqalise. uJesu iphatha njani indaba leyo yokukhonza umama lo aseyiqalisile ebalekela lokho akade bevele bekhuluma. Uyiphatha njani indaba yokukhonza? Siyabonga mfundisi. uJesu nxa ekhuluma lalo umama nanzela ukuthi uyazama ukuthi abe ngani uyayigwema indaba yokukhonza kodwa ekucineni uJesu abeseyiphendukisa njalo abesithi isikhathi sizafika njalo sesinjani sesifikile esokuthi abakhonzi beqiniso kumbe laba abakhonza uNkulunkulu bamkhonze ngomoya langeqiniso. Indaba emfuna kuyi-underline lapha kumbe emfuna kuyi-highlighter lapha indaba yokuthi abakhonzi beqiniso, true worshippers ngesilungu. Khonokho kudala umahluko. Mbonani kwenza ukuthi sehlukanise phakathi kwabantu abakhonza uNkulunkulu ngeqiniso labantu abakhonzayo nje kuphela. So kumfikisa ke esifundweni mfundisi sokuthi kayisikho konke ukukhonza okuyikukhonza kweqiniso ngokuqala lokho. Njengoba saye satsho izifundo ezidlulile ukuthi kayisiyo yonke imfundo eyimfundo yeqiniso kakhulu. Ngendlela efananayo kayisikho konke ukukhonza okuyikukhonza kweqiniso. Baningi abantu abathi bayakhonza futhi besithi bakhonza uNkulunkulu kodwa bengamkhonzi ngomoya langeqiniso. Engxenye esingadinga ukuthi sikudefine kumbe sikuchasise ukuthi kuyini ukukhonza uNkulunkulu ngomoya langeqiniso. Akuthi uduba ithathe dube ukuthi ukukhonza uJesu lapho uthi ihora lifikile ukuthi abakhonzi beqiniso bangikhonze ngomoya lani leqiniso. Ukukhonza uNkulunkulu ngomoya leqiniso kutshoni? Njengoba kule zigaba ezimbili ukuthi kumele ukuthi nxa umuntu ethi uyakhonza umkhonza uNkulunkulu ngomoya abe semkhonza leqiniso. Umoya ngoyingcele. Umoya oyingcele yiwo owahola ukulotshwa kweBhayibheli. iBhayibheli lomthetho kaNkulunkulu. So nxa ngikwamukela umthetho kaNkulunkulu ngokugcina ngileqiniso elinguJesu Kristu. Ngokuqiniso nguJesu. Uthena bahlambula iqiniso ilizwe kweli iqiniso. So ukukhonza ngomoya langeqiniso yikwamukela imfundiso kaJesu. Ilizwi likaNkulunkulu lomthetho ubusugcina. Ngapha usiyamkhonza umdumisa usenza akukhulumileyo yikukhonza ngomoya langeqiniso. Bebe uthini ngakho? Mfuna ukwengeza khona phana kumfundisi uDubi ukuthi into lezi zombili. Nxa uNkulunkulu wayekhangela laphana abantu abazamkhonza ngokuqotho. Njengomfundisi usitshechile. uNkulunkulu uyabadinga bona abantu. iBhayibheli lithi he is seeking, udinga abantu abakhonza abazamkhonza ngomoya langeqiniso. So kakhathi siphathi kwecorona khona akula ukuthi abantu bayakhonza kuleyani ntawombe baye kula akula kwakungala ukuthi bayakhonza kuleyani church kumbe kuleya
even usendlini uyamkhonza ngomoya la ngani ukukhonza kakuchazwa mba kudefinewa indawo kudefinewa inhliziyo la ngulalela so ukukhonza in spirit kutsho ngomoya kutsho ukuthi umuntu ekhonza inhliziyo yakhe yonke usukela ngaphakathi from the bottom of my heart nxa umuntu esithi uthanda umkakhe from the bottom of my heart ngaphakathi kwenhliziyo ukuze ukuthi uNkulunkulu ngiyamthanda ngiyamkhonza yikho kwenza uDavid mhlawumbe kuyana kubuya imthokotho wesivumelwano wagida lapha uDavid phambi komthokotho ekhonza uNkulunkulu umkakhe wazi wathi kathi wena indawo ufuna ukuzihangisa ngani uDavid wathi bengikhonza uNkulunkulu ekujuleni kwenhliziyo yami ya ngoba ukukhonza akufuni ukuthi kube lelokhu le format evalela umuntu ngaphakathi engathi ibhale phansi ya engani ilokhu za khona kufanele kuqubuke ngaphakathi kungaba i-head religion kumbe okwekhanda kuyalahleka njalo ngesikhathi esifana nje umfundisi uDube ethi kungaswela iqiniso abantu baphunga ukukhonza kuphela kungala qiniso bathi cheap grace ukuthi siyakhonza uNkulunkulu ngehliziyweni kuphela akula lutho oqanjwe kanti iBhayibheli lileqiniso la khona lendaba umoya engcwele umfundisi uDube ukhuluma umoya engcwele ngoyesikhokhela eqinisweni so fanele ukuthi sikhonze silandele ukukhulunywa eBhayibhelini so kule ndlela yokukhonza uNkulunkulu ikhona siyabonga mfundisi kuvesi ngo21 khona pha kulento eziphuma lapho uthi lina likhonza elingakwaziyo uJesu uthi lina likhonza elingakwaziyo thina sikhonza sikwaziyo right uthi lina likhonza elingakwaziyo uyimtshela fefe uthi lina likhonza elingakwaziyo thina sikhonza sinjani esikwaziyo uthi ngobusindisi ofuthi asolweni ngolamajuda kodwa bese sithi yona le ebaliweyo kade ngo22 ihora liyeza ukuthi laba abakhonza ngomoya leqiniso abakhonzayo bakhonze ngomoya lani leqiniso kulezinto engizinanzeleyo ezintathu ebezithutsha lapha ukhuluma ngabakhonzi beqiniso angazi ukuthi nxa kungabe kule ngozi ukuthi kulabantu abasuka baqubuka emakhaya besiye church bengasobakhonzi beqiniso ngicela ukuthi ngikuthathe nje kube ukuthatha sibe sesixoxa ngakho ngamafitshane ukhuluma ngabakhonzi beqiniso ingozi abakhona Dube ingxenye siyaqubuka abaningi siye church kodwa singasoba khonzi beqiniso kwase kungilethela umqondo ukuthi uNkulunkulu lebandla lakhe elingabonakaliyo phakathi kwebandla libonakalayo okwesibili okuphuthutshileyo ukuthi ubaba udinga laba bazamkhonza ngezindlela ingathi kuthi kulabantu abathile abazimiseleyo abazinikisela ukuthi bakhonza uNkulunkulu ngeqiniso bengenza amadlwane bengakwetshisi okwesithathu lapha ukuthutsha ukuthi kumele bamkhonze ngendlela ethile uthi Dube ingxe singaphonga ukuhlafuna khona kuyona livesi ephambili maybe ngamafitshane mfundisi engakutsho ngilezi zinto nje ezimbalwa emfuna ukuzithinta kulesi sigaba sinanzela ukuthi njengoba njilo baningi abantu abahamba ezinkonzweni abakhonzayo engathi bathi bayakhonza kube kanti ke abantu bahamba ngenjongo ezishiyeneyo enkonzweni kwabanye abantu inkonzo indawo yokuya socialize yokuyahlangana nabangane kwabanye abantu indawo yokuthi ngingcwatshwe kuhle athwele i-dignified burial angithi right amasabatha angcwaba kuhle sikumba awuzibantu bangcwaba kuhle ufuna ungcwatshwa kuhle umuntu lwana so abantu balezi izathu eziningi ezenza ukuthi bakhonze kube kanti ke uJesu lapha uthi yena isikhathi sizafika njalo sesifikile sokuthi abakhonzi beqiniso bamkhonze ngani ngomoya la ngeqiniso bemfisa ukuthi ngicizelele endabeni yeqiniso laphana kulabanye abantu abafundisa ukuthi hayi imfundiso zeBhayibheli kaziqakathekanga ngoba ziyesihlukanisa uthando yiloqhakathekileyo kulabantu abale theme enjalo angithi lokho isikolo kulizwe likutsho yes bathi bona doctrines separate us imfundiso ziyasihlukanisa so asichaneni lazo singaqambi amavesi singakhulumi ngamavesi asikhulumeni ngothando kuphela sibuye echurch sithandane ube yiwaphusa hayi uNkulunkulu uthi yena nxa simkhonza kamelanga silahle iqiniso leBhayibheli ngoba yilo eliliqiniso futhi umoya wakhe omele ukuthi ube yiyo osithungamelela eqinisweni siyabonga sithi kanti vele sizamkhonza njani iqiniso lakhe kungayisilo lisithungameleyo ngoba sekufundile phela kuvike phele ukuthi
ukukhonza kwethu kumele kweyame elizwini likaNkulunkulu. Yile lisithungamelayo isisisekelo sani sokukhonza kwethu. uNkulunkulu bebe uparticular yini ngokukhonza ngendlela okufanele akhonze ngayo, ikakhulu nxa sikhangela incwadi kaLevi. Imithetho ayiphayo ukuthi lokho kwenziwe ngalindlela, lokho kwenziwe ngalindlela, lokho kwenziwe ngalindlela. Nxa singavele sigweme indlela uNkulunkulu afuna akhonze ngayo, uNkulunkulu uyakhathazeka yini nxa abantu bemkhonza ngendlela engasiyo? Kunjalo. So uNkulunkulu iBhayibheli lithi uJehova uNkulunkulu wenu uNkulunkulu olesikhwele. Yeah. So olesikhwele ngempela ukuthi uyakwazi ukuthi siphakathi kwempikiswano enkulu abathi great controversy. uSathane uthile ukuthi nxa uphambuka ngaliwela kuye. So abantu ke njengabakhonzi kufanele sikunanzelele khona ukuthi uNkulunkulu kayedwa ekukhonzweni kula kulosinye isitha esikhona. So uNkulunkulu nxa ethe khonza so ungavele uphambanise kwampana uyathola ukuthi suwele ngapha elokhuzeni kwesitheni ende sulahlekile. Yikho ke kuLevi lo Deuteronomy uthola elayela abantu bakwaIsrayeli ebapha izilayezo, khonzani kanje khonzani kanje kanje. uMoses uyaziphinda ngabomo eseza kuyakufa ngathi kuDeuteronomy ukuthi abakhumbuze abantu bakwaIsrayeli abangabachiyi benjalo. Lo Joshua nxa eqayisa uJoshua 1 uyabakhumbuza aze abancedise ukuthi benze isivumelwano esitsha bafunge kutsha. Ethi mina lendlu yami lina nxa lingafuna ukulalela lokho kodwa mina lendlu yami sizakhonza uNkulunkulu ngoba ulendlela afisa ukuthi akhonzwe ngayo. So lokhana kuqhakathekile indlela imethod manner of worship, indlela yokukhonza iqhathe kakhulu ngoba yikho uSathane vele ekucineni uSathane ngasowahlupha abantu ukuthi bayakhonza mbika bangakhonzi kodwa uyabahlupha khonapho endleleni yokukhonza lo muntu onjani okhonzwayo. Yikho lapha azafaka khona ukumzila kwakhe abanye abantu bahle bayewele ngayo. Siyabonga mfundisi Dube ngomoya la ngeqiniso. Ngezindlela okuphumayo lapha ukuthi sithatha ilizwi likaNkulunkulu njengoba linjalo. Ekukhonzeni lapha kulokulalela uNkulunkulu ukuthintile kuqala, kulokulalela uNkulunkulu. Nxa uNkulunkulu engasalalelwanga ngokuphelela akula kukhonza. Yikho ngathi ngiyakuthola lapha akula kukhonza nxa uNkulunkulu imlayo yakhe kule ngoma ehlatshelayo ethi lalelana ngithi akukho kuthokoza uNkulunkulu ngaphandle kunjani kokulalela. Ukuthi uNkulunkulu nxa engasalalelwanga ngokupheleleyo akula kukhonza okwenzakala. Yikho Desire of Ages lapha na page 189 esithi uthena ukukhonza kweqiniso kuyizithelo zikamoya engcwele oyakusebenza emuntwini. EzaGalatiya 5 awungeke zibe khona kuwe ungakhonza uThixo ngoba nguye onika lezo zithelo. So kuqhakathekile ukwazi ukuthi ukulalela ilizwi likaNkulunkulu kuyikwamukela uJesu omnikazi welizwi lokukhonza uNkulunkulu onguye uJesu abuya azomveza. Sisengozini ke Dube ukuthi ingxenye abaningi bethu siphakathi kwenqubo nje ezenzakalayo. Siyabe sikwazi ukuthi hayi ngelanga elinjombe ngeSabatha ekuseni kufanele siye enkonzweni siye kwenza konke, kodwa ingxenye inkambo ejulileyo lokulalela ilizwi likaNkulunkulu lokuphila ngalo ukukhatshana la ingxa abanye abasikakhonza. Ingxa sicabanga ukuthi yakhonza sitsha njalo sikakhonza. Umfundisi ngubamba umlomo. uJesu ezalwa wazayela ebandleni elikhonza uNkulunkulu. Right. Elalikhangelele ukuthi leligcine ukukhonza uNkulunkulu. Kodwa laswela umoya leqiniso. Lamphika uqinise phakathi kwabo. Ngenxa yemikhuba. Singasala silemkhuba yethu. Abantu besintwini siyaphenduka kodwa sisale silentambo ezibophelele. Umlimi ufuna uqhamuka kokuzintambo ukuthi hayi chiyanini konke libuye kimi lifunde kimi ukungikhonza. Yikho kuthiwa yikukhonza imfundo yokukhonza uThixo. Lelani ilanga elithile mfundisi sitsha nxa sikhangele ngoba imilando yokuqala isahluko sechumi lasithupha siqale kundinyana yokuqala siyefika kundinyana yamachumi amathathu lasithupha. Nangu uDavid lapha lesizwe sonke sakwaIsrayeli sekusenziwa inkonzo enkulu uyanikela kwenziwa imihlatshelo. Nxa ungaqathanisa lokho kwakusenzakala sitsha ubone ngathi inkonzo leyayilapha yayinkonzo enjani? Inkonzo yayingcwele kumbe inkonzo nje ukuthi hayi kwakukhonzwa akuyiqathanise lendlela okukhonzwa ngayo kuzona ezensuku? Kulomehluko yini? uNkulunkulu uyakwamukela yini? Ngiyabonga mfundisi. Nxa ungayibala kuhle indaba le emavesini lo aqambileyo 1 Chronicles 16 verse 1 to 36 esikunanzelayo maybe isigaba sakuqala from verse 1 siya verse 6
sinanzela laphana ukuthi okwenzakalayo ukuthi uyaveza laphana bese senza umhlatshelo angithi nxa esenze umhlatshelo kuthiwa abantu bonke ababezile enkonzweni bayanikwa omnye lamunye isinkwa leqatshana laphana banikwe lani kuthiwa ngama-gribis whatsoever angithi right kube sokudliwa ke laphana kukhonzwe abantu bethokozile. Into engiyinanzelayo ukuthi engxenye ngizama ukuqhathanisa lokukhonza kwethu kwalesi sikhathi. Ngiqale ngithi mina laba bantu laba lokho babekwenza ngenhliziyo zabo zonke. Babekwenza futhi bezimisele ukuthi nxa besiyakhonza kumele kube lento okuthiwa yi-fellowship. Nxa sikhuluma nge-fellowship kumele kube lobudlelwane obuthize. Kulezi insuku okwenzakalayo ukuthi ngiyafika mina usitsha lo Dube nxa sokuyisikhathi sokudla sithathane siye laphana siye kudla siseceleni ngale sikhohle ubhebhelo siziba ngithi laba bantu laba kwakule fellowship kwalobudlelwane bokuthi babezwisisa ukuthi ngesikhathi sokudla kumele wonke umuntu enze njani akhanye sidla ngesikhathi sokukhonza kumele wonke umuntu akhanye njani ephathekile ekukhonzeni. So khonokho ngibonani kuyasilela ebantwini kulezi insuku indaba yokunakekela lokukhonza uNkulunkulu ngeqiniso. Nxa sikhuluma futhi ngokukhonza ngeqiniso sinanzela ukuthi kuthiwa kwamele ukuthi bakhonze uNkulunkulu ngobuhle bobungcwele in the beauty of holiness angithi ubuhle bobungcwele angazi ukuthi singakube kanjani inxa abafundi bangakuncedisa abanye bathi mina ngibona ngani kwakule order ekukhonzeni uNkulunkulu yonke into yayilesikhathi sayo kuhlelekile kule order ukuthi khathesi isikhathi salokho khathesi isikhathi salokho. Bebe nxa sinanzelela khona ukusitha sekuthintile lendlela abantu laba beziphethe ngayo bekhonza ngayo sananzela ukuthi uNkulunkulu uthe ekhetha isizwe sakwa-Israyeli wabenza baba ngabantu abangcwele kuye. Wasekhangelela ukuthi abantu laba bahlambuluke babengcwele engqondweni ekuphileni kwabo kukho konke ukukhonza kwabo kwakufanele kubaphawule ezizweni njani zonke kube ukukhonza okuhle. Ukukhonza kwethu kwensuku zanamhla kunjani? Right. Kule ngozi enkulu lapha eyobungcwele lobuhle bobungcwele. Ngoba nxa usithi i-beauty of holiness kumbe ubuhle bobungcwele uzanazela ukuthi nxa ukhonza uNkulunkulu ikakhulu ngendlela abayikhonza ngayo even ungakhayela ithempeli lona ngwalo ukuthi lalilihle njani libukeka njani abantu ngakathesi ngabomo bayakhonza phakathi kwamaxokovana ama-building ubona ukuyitshetshi kunjani kodwa izindlu zabo zinjani zizinhle konokhiyana kuyatshengisa ukuthi abantu abamzwisisa uNkulunkulu ukuthi uyini ukhonzwa njani. Ithempeli yakwa-Israyeli lalisedlula izindlu zabo zonke then ungabuya endaweni yokuthi ukuhlambuluka kokukhonza kwabo uNkulunkulu wakhangelele kithi kuhlambuluke kakhulu. Khangela thina ukuthi siyabe sikhonza silentebe yabona ungcwele unjani kwezindawo kuyakhonzwa abantu baye entabeni ethile enxiba gadi ibhasi bacrosse uLimpopo bayinikela abanye abantu babe lemhlatshelo yokunikela abantu. So inkolo ezinjalo kazihlambulukanga akusela beauty akusela holiness holiness kule beauty enjalo. Ake usubona ke kwezinye inkozo zethu lapho esizikhonzela emfundisi siziba sihle sitshakale nje vele engane vele asikho enkonzweni sichayi kwasa siphakathi kwenkonzo ungayihlukanisa ukuthi khathi manje khathesi kusedisco kusenkonzweni khona ukuyana kuyaphambanisa ubungcwele ngoba le element abantu bazowathi iBhayibheli nomalaja lesabana manje phela yile lethi inkonzo ehlambulukileyo lapho kulomthetho kaMlimi xa ngasela iBhayibheli akusela nkonzo so kuyasincedisa lapho ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ukhangelele kakhulu is very particular uya ulesikhwele njengoba uke wasebenzisa igama lana ngendlela okufanele akhonzwe ngayo kuletha ukwethusa mbijana ukuthile ukuthi ingxenye ephakathi kwenkonzo eziningi ezenzakala sithi sikhonza uNkulunkulu engekho phakathi kwethu abantu baqhubeka amaviki konke besithi bayakhonza kathi uThixo kakho phakathi ngenxa yokuthi lokho akukhangelela ukuthi kwenzakala kwenziwa. Ake sikhangele nxa sisiya emaphetheleni esifundo lesi namba izizwe lezi uIsrayeli okwakuthiwa wayizadlula phakathi kwabo abanye babesemaceleni
Kulento eyodwa kumbe ezimbili engifisa ukuthi sizithinte lapha esifundweni lapha ikakhulu kusona sesigaba. uNkulunkulu uthi ko-Israyeli lingakwenzi khonokho abakwenzayo bazalilimaza kuzalingcolisa. Kade indaba Dube uNkulunkulu ekhanye ekhathalele laba bantu ukuthi babazangcole kodwa engakhathaleli lezi zizwe vele ziphakathi kokungcola. Kodwa ingathi kule weakness kulobuthakathaka thize ngabantu laba njalo kunyobe kuthuja ukuthi abantu laba bazinikele kakhulu entweni abazenza ngokuthi ababenikela labantwana dedication yabo. Thina ke lo Israel lo how committed are we ekukhonzeni uNkulunkulu esimkhonzayo? Bafundisi, lapho uJesu ufuna ukuzosephula phakathi kodaba sibe. uAdam wawile soneni, uJesu waletha imfundo yokukhonza. Yikho elokukhwela ukuthi hayi lina vele ngilisusile ngale. So lingathathi abangale libalethana lemfundiso yabo izaliphambanisa. Ufuna ukubumba ibandla elihlambulukileyo elilobungcwele. So wakubona ukuthi thina uJesu angasuka kithi lelizwe lakhe asilamandla ukuthi lokhana sikunqoba kungale. So ukunqoba yikugwema sibaleke sigcine imfundo yokukhonza uNkulunkulu ngendlela asinikele ngeBhayibheli. Yikho wathina singayingale kodwa uhlupho ke ukuthi usekhuluma umfundisi bebela bonke siyakhonza silakho kwangale. Bese kusenza sibe buthakathaka ngoba ngapha ngiyakhonza mphinde futhi ngiye ngale ngiyedinga okunye sesihlanganisa. Umlimi uthi kasiphumeni sikhonze yena yedwa ngoba nguye omele adunyiswe. Sija kulezi zinto esezikhona ezenzakalayo namhla imfundiso ezibhodayo ema-college ema-university ezingalimaza abantwana. Angazi ukuthi uthini ngazo ikakhulu nxa sikhangele ukukhonza kumbe izithixo phakathi kokufunda. Right, sike sathinta ke ezifundweni ezidlulileyo ukuthi phakathi kwemfundo lapha kunengi okungayisiko okufundiswayo okungasoqiniso. Sinike umzekeliso we-evolution, sinike umzekeliso we-theism, lapha abantu abakholwa khona ukuthi hayi othixo baningi ngakhonza nje loba nguphi uthixo ofuna ukumkhonza. Ngithi kuningi okuzimfundiso kwakhona sokuphazamisile. Ngihlala ngisithi mina kwesinye isikhathi uNkulunkulu waye right nxa wayesithi yena uAdam lo Eva kabangathinti isihlahla sokwazi okuhle lokubi ngoba mzwana besithinta kuzabonakala. Kanti sokwenzakalayo ukuthi abantu abethu they are exposed phakathi kwemfundiso zonke zona lezi. Bagcine sebesiba confused, bagcine bengasakwazi ukuthi okuhle ikuphi. Bafunda ngemunye Islam, bafunde ngeBuddhism, bafunde ngakho konke okhaya. Nxa sephakathi kwamadlozi waso-Eva sesehlule ukuthi ehlukanisa ukuthi manje okuyikho ikuphi ngoba konke okhanya kuyikukhonza phela. So kuqakathekile ukuthi imfundiso isukele ngekhaya ukuncedisa umntwana ukuthi akhethe imfundiso kumbe ukukhonza uqondile. Siyabonga Sija. Mfundisi Pepe, usichiyelani njengabalaleli ikakhulu nxa sikhangele izinto esezikhona phakathi kwemfundo ezingasidonsela ekukhonzeni izithixo kumbe izinto eziyafaka uNkulunkulu eceleni? Hayi mina ngichiya ukuthi iseluleko sikaNkulunkulu ukuthi Matthew 4 verse 4 ilizwi leli likaNkulunkulu lelo lisicengela konke. Lasezikolo zethu. Bese kusithi ke umthetho wesibili kuma 10 commandments. Othi wona wokhonza uNkulunkulu wakho yethu ungabi lezinye izithombe, ungabi labanye othixo obakhonzayo loba ngaba ngindlela abanye, ungabi labo. Le education system yethu kayibe njalo. Ibona ukuthi ayilethi iadulteration kumbe ukukhonza izithombe ezendlela ezehlukeneyo. Labantwana iyabaqoqa ibatshengisa umnikazi wolwazi, umthombo wolwazi oNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga abafundisi ngesifundo esisitholileyo esikutholayo esikufundayo lani balaleli elisendaweni ezithiyeneyo. Sinanzela ukuthi ukukhonza izinto kuluhlupho kakhulu, kodwa njalo futhi ukukhonza uNkulunkulu ngendlela angayamukeliyo kuba luhlupho futhi olukhulu olwethusayo. Umbuzo esisala silawo lapho kufanele umuntu ngamunye azibuze wona ukubana nxa kuyikuthi ukukhonza kuyinto ethatha impilo kuyinto yokufa lokuphila, pho ukufunda kwethu lokufundisa kwethu kumele ukubana kuqakatheke okunganani ikakhulu nxa sikhangele ukufundisa abantu ukukhonza ngendlela efaneleyo.
ngezindlela nxa ukuthi ekukhonzeni usitsho ukuthi siyaphila kumbe siyafa kuthi ukuthi imfundo yethu yonke kumele incedise abantu ukuthi babekwazi ukuthi ngubani okufanele akhonzwe ngendlela eqondileyo. uNkulunkulu asibusise asenzele kahle. Siyahlangana njalo kuviki elilandelayo lapho esikhangela khona isifundo semfundo kanye lokusindiswa. uNkulunkulu alibusise. Sizacela umfundisi uBhebhe asikhulekele. Siyabonga, asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga ngaleli thuba osiphe lona ukuba singene phakathi kwalesi sifundo. Sisize sigcwalise umoya wakho ukuze sanese ukukhonza umoya la ngeqiniso. Sikhule ekukwazini imfundo yethu yonke ibe ngegxile kuwe lesikhokhela kuwe ukuze kwelinilanga sisindiswe nezimuli zethu nabantu abakho bonke. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.